July ni somni pani sang ni somni pali tho tan ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule US Secret Service te chuan Donald Trump pa team ten ven himna an dil bel an pedu lo ti a an soi chu nasa takan phat nuwa an phazo talowa kumhni liam ta chung khan Trump pa team ten ven himna pek bel an dil na chu an ngai sak lo ti an puang chiang ta talan to angin US President Louis Donald Trump tha tuma ka ani nu khan Republican Party shwai tu te chuan Trump pa ven himna pek bel cha tura an ngen na chu US Secret Service te hian an bank khon lo ti an soya khati lai khan US Secret Service a Chief of Communications Anthony Guglielmi chuan exa post siamin hei hi thudik lo hulhual ani na taka chuan campaign a azin kwal hnem ang zelin ven himna kan pek bela khol emission po kan da bel zel zokani ti in na chang ani kha Washington Post in tarlan danin President Louis Trump team te hian Secret Service agent tamjok le mipui tam tak kal khom na magnetometer tamjok an dil bel na chu Secret Service te hian an bank khon lova chu wangin tha tuma be na po a hlotling trap nia an ngai thu an soya hei hi Secret Service te hian an phana saviau na a tuna chun an phathei talova Trump team te thu soya dik lauti tu Guglielmi nge chuan hemi chungchang hi arot soi fia le ta a kumhni liam ta chung khan an dilang pek lo an nei nge ya alan thu soin thu chu asiam ta ni US Secret Service thu puang tu Guglielmi chuan Secret Service ven himna pek thei lo pala om po in local police ten en thok khowin ven himna chu thei anga pek zelan ni thowa local sniper team te po royan ni a paltlangai mihring dap na khol work through magnetometer a om lo po in kutaken chi magnetometer man zelani atibok heti la hian Donald Trump kap tu Thomas Crookson Secret Service te mu lova poya khoi thei kha mitam tak makti ania US Secret Service te mual phona ngain Secret Service how to Kimberly Chitul chu bang tu ranorna anasa hlea Chitul hian bana tum lo thu asaya ma se voin hian Trump patha tumna a Secret Service te mual phona chungchanga US House Oversight Committee chuan thu an zot fi adon ani US President Joe Biden chu Democratic Party shwai tu zinga President in thlan chu to lo tura du tu an pung zela New York Times chuan US President Louis Barack Obama po in Biden hi in ngai tu tura adu thu a soya wangin Biden hian na takin na soi sel ni in an tar langa Biden hian Obama chu langlo lama ama beitu te zingan ho tu berani thu soin tunhnaya media lo langthil sang sang atang hian kiang turamin du tu te hian in thurwalin min beani ti hrethiam turin politics ka khel rei tok to ani ati ni in New York Times chuan an tar lang ani heti la hian US media sang sang te chuan Democrats Party hruai tu zinga Biden du lo tu an pung zela chuti lai chuan Biden hian president chu alatum hle ni in an soiboka media then khata chuan Biden hi presidential race atanga in hnuk dok mai turang le Vice President nilai Kamala Harris chu dingjok tur angte in an ziak hial to a Democratic Party lam an lain shual mum hlei theilo ani heti la hian Donald Trump ero Republican Party official candidate ni in adu tu an pung zel ni in alang thunga tha tuma be ani nuwa Republican National Convention ne ani a hemin hu hian in rin ni keini tan in rin ni zan khan Michigan a campaign rally anei le to a heta po hian tun ma zong ai na thu soi ngai thatu le ngaihventu an tamani Trump hi Republican Convention a khan a beng an ka hliam sakchu bandage war tu mani a Michigan rally a hi chuan bandage war hi pain vunrong plaster te takte in an thak to ani Grand Rapids Michigan a rally a hian Trump chuan Democratic Party chung ko a Biden adu lo na ommek chungchang le an boina chu soilangin an candidate tur tunge ti po an la chiang lova keini po in an candidate tur hi kan hriat sakbik ri lawani ti in fiam thu tho na na mangani Grand Rapids Trump campaign rally nei na mun hi Vandel Arena ni in mi sing khat sang ni len na ni a USA in rinit lai lamdar nga khan Trump hian thu a soidon ti ania chuti lai chon chonhudar khat khachon Vandel Arena lu tum hian ke em nga don mel thum vel zeta sei mi pui an intlar to ani Grand Rapids a hian
Butler Pennsylvania thil thleng angkha thlen tolo nan campaign rally hi indora nei ani a Vandel Arena a thutna changvelo tam tak chu pona an thua inchung changlo te hian pona YouTube live lo thlirin ufar anin chopa hun sang an thubial na sa hle a veng him tu lampo an tam to hle a sakor chungchuang thlengin anin da to ani Trump chuan tha tumani hnu kar khatna ama mudu mi sang tam takal khom chu lom thua rila engkim ti thei pathian wang chawa in hmala ding thei hi kani atia Democrats lamin Donald Trump atlin le chuan America a mi puiro rel na tlu chiang ti an soi thin chu changin Trump chuan karma sa khan mi puiro rel na democracy tan silai mu ka dongani atibok Inrini khan White House Dr. Louis Dr. Ronnie Jackson chuan Trump a beng hliam chungchang soin silai muina ka thoina hliam chu adam chho zela thuyangai lo atiani Michigan rally a hian presidential campaign rally a avoi khatnan vice president candidate JD Vance point minute som pakhat chung thu asoya kar khat liam ta khan mi pakhat chuan Donald Trump tha atuma tuna la mi pui chiar sen lovin Michigan a kan lo muak le si hi rin phak ba kani atia Democrats vice president candidate tur Kamala Harris bein amata na campaign ngala Vance chuan kechu US Marines sipaya katanga chumi hnuwa ka sumdong boka Kamala hi chuan political office atanga hlo alak bak enge ti ve ka hrelo atiani kumsom thum pakomi Vance hi thu soi thiam takani a Donald Trump paron lan ma kha chuan Democrats le Republican politician te hian thil siam na lama na makta duai tel hi Mexico le China lama an nam liam thina tuna chuan thil siam na lama na trawa tet le donani atibok campaign rally a minglan na le kha mi puinan keng sup te chu thiam taka hmang tangkain heng te hi katan chuan thil thar tak mewani karon chor chhuana min ngai tua pui ula kachung te jinga keiti lo chu college rap po anom lo heram hi chu aro pui ani atia mi pui thinlung hne dana thiam riau ni in alang Democratic Party lamin candidate tura Biden an iya wanga an buai mek lain Republican lam chu an campaign chawmup mup zela tunkar ni lai ni July ni li hian Charlotte North Carolina a rally nei le antumani nimin lama kan soito Bangladesh buaina kha tlem han soizui le ngal ngai oma nimin cholni chun khan Bangladesh Supreme Court chuan sarkar na a reservation chu nu kirani thu an puanga boina pore chunjom zel thei mai arin omani tarlan to angin Bangladesh sarkar na lakna zalena sual tu de thakal zel ta na za somthum z reserve ania wangin na satakin Bangladesh an buaya kumsang ni som pariata sarkar in 30% reservation hi ati topa mase ko tin jun tha man le tura thu pe ka chuwa wangin dona intrana boina punlun chhota hle ani kan ti to kha nimin khan Supreme Court chuan Bangladesh sarkar noya nalak na za som ko pathum chu reservation om to lovin athiam thiam lak an ni anga zalena sual tu tele an thakal zel ti tan za panga reserve ani anga namte naw ti tan za pakhat kwata da sak an ni anga adang za pakhat chu thajin dar le rual ban lo ti tan da ani ang ti in quota system hi siam dang lamani thu an puang ta ni Bangladesh Attorney General AM Amin Uddin chuan hetianga thutluk na tharan siam ta ka wang hian boina chu are mai be sei thu Reuters ne na soya zirlai te hian tharum thona anin nam noi lo ti an soya chu wangin boina siam tum shrim te chu sarkar in man chuakin na takin a shrem hal dona boina hi re thuai be sei omani atiani ni zanzan lai vel khan US President nilai Joe Biden chuan exa post siamin US President chu atumna tanga in hu do tak thu apuanga hemi chungchang hi chiangzok in US mi puite hriata thu saina puang le don ni in na soyani exa aposa chuan Biden chuan kumthum le chan William ta chung khan nam angin mason naro pui tak kan neya voina chuan America chu khowela ram house berni in kan hamdin thar le na tura malak na bung thar kan kaya upate tan damdoi man kan ti hniama America mi pui tamjok tan damdoi manga in enkol na kan siama sipai bang makta doi chuang te in enkol na tur kan pe a
kum som thum chunga avoi khatnan gun safety law kan pasa avoi khatnan Supreme Court African American meichia kan da a khovel chanchina boruak lum jail do na tur dan thaber kan pasa America hi tunanga hun tha hian ala om ngai lawani heng zong hi America mi puite tel lawin ti thayani lawa hripui hlau om tak chu tang rualin kan tuar chuaka mi puiro rel na kan hum hima khovel ramdanga kan tho puite ne na tho ho na kan ti chak thar bok ani president kan ni hi kanuna choi moina ro pui berani a president ni le hi katum dan ani lain kan party mai ba kha kan ram le keima tan ngei po president kan i chung hun thataka mana president chu le to lo hi thabera ka ngai ta ni hemi chungchanga ka ngai dan hi tunkar chho hian rammi puite ma chiang jokin kala soidon ani tunatan chon thantlin kan ni le theina na rim taka thoktu te chunga thinlung takin lom thu ka soya hena hian vice president Kamala Harris in theito pa chhuwa wangin achunga lom thu ka soya America mi puiten ka chunga rin na in ha wangin lom thu ka soi bokani voin thleng hian ka thinlunga riak reng chu country rual phot chon America hian ti theilo kan nei lawa America state tang rual United States of America kan ni ti hi I hrerangang u ati ani US president in than campaign lam kan soina sa a chuti lai chon Israel le Hamas in kara buaina alare chuang lawa tuna tak phei hi chon Iran pui Hezbollah helpol tele Yemen helpol Houthis te chon Israel chu direct takin an beitran to a heti lahin Russia le Ukraine in kar buaina po nimin kha ani zariat somsari pasari na ni in anlain kap ton reng boka tunkar hian France ram kho pui Paris Olympic Games nei tana ni dona heta po hian chanchin bengver tak tak om chhomek zel boka chuti lai chon one man ben ang deuh kan la ne wangin trum khata thu thar sang kan soi tam theilowa jingzo ka ron ti chua zelero kan tuma Bahzar mi lo thlir sak zel turin kan som chewani